te ba bêtise wana so bi te nga kota na ngote pour nga na nga boye au moins na nzelo te manga pour ça na na beta c'est bien na dire que tant na ko na ko beto pour moi na nga tino za micro na zi caméra na ke pas musicien pesa bo au moins na nga ta jour moti maluka musicien makasi te ndapo mbali na makasi te comme ça na bo sala na il a que que bon na bitula neti moko na ba so pe nani ngwana yo o bi ko bolu ka bitumba na Jaël ngai Fidette de ka Jaël masa na ye famille na ye hein na koti yango na baka na yo oyo bi ke za yo luka guerre na Jaël ngai Fidette na koti à part Jaël akumba ma okende gauche à droite rien que ça ndo finga te so na ba fuisi na ba pala ba Jaël to za ku ba famille ba Jaël te mais ba kin awa Jaël aya na mo ba fille epele o na kino na nzela ba oleka ina place na yebita bango te comprendre pour mo finga como ça net car parce que ba journaliste nzala ba journaliste ba koni fuati yo na ta tete ya ki ba koni fuati ba fille ba numba hein o bo oleka na ba ni bo ça net car net bino ba ko sa mso to ba wela mibali o bisanga na pour na bika mto asala journaliste fois à les exemplaires mais bien encore pas te bino ba fille bo ça ki journaliste mi ba tu ya poto ba ba kula mona passe na bango bino ko monta mi bo sango ndike posa musala te bo sa ke pobo ke ndebo linga ba mibali ya ba bo te ba tu ba foya ba ko Jaël na mito to lo ba ni mo sa rojenga e ben na mo mais pour na ko libala na pe rojenga na kaka Jaël makasi so wanga na ke libanda parce que alinga saka na bino ko beta motne di solo rombon mais pour na nga libala rojenga Jaël et ça la ngelo te e beta nga mutima te Jaël nga ba na décembre ta libala ne pour na buzo ba nai pe libala ya nani hein Maxi Bio Café yango à connaît pas demande hémorroïde et au dîner oh ya diabète une année avant sous réserve yango te Bon, bah, t'es posé à Ka, yo, moko. Expliquez mon ninga, toi, un problème dans couple. Expliquez, maman. T'es logo, ils ont mis sa mission dans couple, yango. tout ok Bio Café et au salation de lengue tomela ka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango pour la santé na biso. Ezali de papier, elenge ya Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Ouais, bandeko batali, bonjour, bonsoir. Batutu, au bon mikili, ya poto, vedu mikili ya poto. C'est bien moi la diva fait mayamba amer. Moi ça mbinga nyamane ba soda makasi. Banga tenga na mata Jaël show. J'espère que boto la émission na trop na ça na Jaël. Ça la ngoti ka tanke pona ki master. Na leka po ça musala na yenga pena pesa o nga magam nanga ndezalaka. Mais na monde ba polémique l'équipe trop. J'ai la massa à famille, j'ai la quartier la tengam na yamba Jaël. Na massa na Valérie Lit on a fait site. Tout yamba Jaël. J'ai la moi na famille pauvre, j'ai la moi na bonne vie. La problème c'est kumba na massa fait peut-être ka pona ye moko sentiment hein, ya mwana a kumba ma okende gauche à droite. Rien que ça, ndo finga te. Biso na ba fuisi na ba pala ba Jaël, to za ku ba famille ba Jaël te. Mais ba kin awa Jaël aya na mo ba fille epele o na kino na nzela ba oleka ina place. Na yebita bango te. Comprendre? Pour mo finga como ça net car parce que ba journaliste nzala. Ba journaliste ba koni fuati, yo na ta tete ya ki ba koni fuati. Ba fille ba numba. Hein? O bo oleka na ba ni bo ça net car net. Bino ba ko sa mso to ba wela mibali. O bisanga na. Pour na bika mto asala journaliste fois à les exemplaires. Mais bien encore pas te bino ba fille bo ça ki journaliste mi ba tu ya poto ba kula mona passe na bango. Bino ko monta mi bo sango ndike posa musala te bo sa ke pobo ke ndebo linga ba mibali ya ba bo te ba tu ba foya ba ko Jaël na mito to lo ba ni mo sa rojenga e ben na mo mais pour na ko libala na pe rojenga na kaka Jaël makasi so wanga na ke libanda parce que alinga saka na bino ko beta motne di solo rombon mais pour na nga libala rojenga Jaël
et ça la ngelo te e betanga mutima te pojala ngaba na décembre ta ba ne pona buzo banaye pe libala ya nani hein parce que bino ne bozo ba mikolo ba Jaël makasi ponga mona na ya Jaël ane mutu aline mamne kaka ke ayene kin afana taka maboko ta luka moyo ke ba relation na sa mamnaye po ba relation Jaël zo bebele pona bino ko Jaël la mena poto Jaël c'est mena poto Jaël choisi mena poto mais le so côté na ba bêtise parce que bien bon ko ba bêtise wana so bien nga kota na ngote ponga na nga boye po mo na nzelo te mama ko se na beta c'est bien na dire que tant na ko na ko beto po mo na ngati na micro na zi caméra na ke pas ministère pesa bo mo na ngata jour moti maluka ministère makasi te to pe mbali na makasi te comme ça no bo sala ana il a que ke bo na bitula neti moko na ba so pe nani ngwana yo o bi ko bo bitumba na Jaël ngai Fivette de ka Jaël masana ye famille na ye hein na kotango na baka na yo oyo bi ke za yo luka guerre na Jaël nga Fivette na koti à part à Jaël parce que ils sont besoin na nga ko pepe numéro téléphone na nga obenga pe no ba ke yo sko koti bitumba ngo na pe mko makamnga yo bona se presso ba nanya ngo no se ba venture wana Jaël na pesa no conseil liboso Jaël sika no ba tour ja buzo ba Jaël show combat show bito za show faut ça qui show so ba ndeni te ya ndenge na ote otanga wa diplômé o ba ngé kitoko o ke pile parce mo lope musala za ba o star musala kabilo ko ta ba sentiment buzo ba nani ba koni fuatio ba ke ba sebe ba ndumba mo ba magala mbala ba ko saka tu ba foya ba nga lingi na nga no banzela oti na kota parce que wa famille na nga yo na kota po ande ko na nga ata mabeza me na kota ka parce que za nga mais babiloko oyo na lingiste na lingi suste abisa ndaka roger nga na yo biso ndaka roger nga Fivette na biso ndaka roger obima pote nga na ote peut-être mo loko te nga na ngo kake libala te nga na yeba ozoda mosi ya ba quelqu'un mbo ko tanga komote parce que mo ka na sa avantage mais nga mo na yebi ko zoda mosi ya ba quelqu'un oko sa te loko mo bo paniquer libala so bandeni o samba liko roger ngando monteke mabe faute avant nous en a chroniqueur non nous aux a des danseuse au bina déjà aux en a ba Valérie Lito ba Fivette Mayamba ba Mami Tazoma au deux a na ba guerrière makasi na latine oyebi aux a esprit makasi oyebi sanga au perdre ni au lukani ce petit qui peut le fan na ngo zonga papa na mama na friti ozaka bien ya no chef na zodes mwasi ya mundele mwasi ya mbongo et pas bino za pembeni ya océan na friti de vie passe na bino manager pasteur Jaël no pio conseil apis glory online ngale bi Jaël ande ko na online na so na pona Jaël show ya na bi ko ande ko ba timbo sange ba fuko sange ya on approche yo mais kamba na Jaël coup de côté parce que ba ndeko bo bongisa na bino jo akabola bino te Jaël ngako na zonga sio tika kumba mayaya tika kumba ma tika memano kwa mupepe yebi ngani na zaka na complexité na banga na ngelo te na perdre le roté donc na le loko mona banga tenga na banga rali wana nzala apis na l'état na nzambe ponga na ngabona na sardine tout na Maroc nzoto na Kinshasa yena temia na banga na ngelo te yo siko bato ba kumbola mupepe wana basaka netika bazaka na yo ngape na fête pona ngape na boyo ba loti lobi masala nga Daviston na lobi ke Carlos yo yebi mundele mo apota tanga na Belgique donc dans le Angel show mut na biso ko ele lettre pour Angel show akuna kin na poto ko mo baye pour ko le ngas que ça le nga passe ya on monique na sali pena vidéo pour na tinda parce que la PGL conseil Gel zonga nzela ma chère zonga nzela moi maman longwana na ba entourage wana ba nani amsuna na ba samba na bango kala ipo ko na nzela osamba wana mo teke fo boda ba samba madame pepe da ba sila gaz le ba zo beno pe mena bango pose gaz na yo ba dimne yo donc ngasko pona ngai timba yimu ngakumba ma les on te sera de ces ndanga yo benna ngata nani
Ponga na bona banga na ngate. Poto sonza masindike un jour na ya na kokoma yango. Osito kenda. Tozanga le passeport na valise eza. Ba vidéo so ba koni foite ba ya na internet oyo. Eleki ba koni foite. Ali yepe so gel zo ko de kata ba koni foite wana okoma tourage na bango. Nga sepe na ngana ngo. Dans le bureau c'était parce que na invité na nga yo na bien encore sous na bloqué na ba WhatsApp na nga parce que na mona ke oyo kate. Au sa réputation na yo même ya famille na yo. Par le qui a pas moko atanga trop. C'est bien Francine. Et voilà ya ba pasteur Guy Lukoki. Vraiment, on a famille mobo chrétienne. Comment que ça mon cas moi ba outi na famille mobo ya basse classe famille mobo ya ben di so ba neni te ya. Zana nzela. Ere kende libala biso zo ka chance bala simba na ngote eleka ngo j'espère kana nzambo nga asambela kana ebika eya maintenant ke bisaka yo alors ke bisaka mutute yo kaka o tsamsa kwa Jael pour na yo trop pour ngata kutana nga na nzela mo na boîte te mo na restaurant mo na répétition mutute na kenda te bino ngo tambola trop la répétition ba tolo ka ba bibali nga kenda ba répétition mise mota Congo avant d'acheter biso na palais to yo ya lukanga ta pona nzela kutana nanga otamba bino makolo tenga na bino so di fole te nga te fole te ni rouge te me ande vitalo ya mo nanga za rouge lem nanga za rouge so di fole te mami ki 50 couche ne longi allez ozui tabelo ya milaya mikuto mélangeant pour banato mami na mtu ozui style manzak allez le ko bandoki ya bolki na mo ba n'importe quoi ban chor ba cheta ba fia mababe lâche nga fini bino. Oh, mais quand on a gel, je suis sur le gel. Na yo ye no ko to ko te pona fula pona e biote na e bikuta na otno kuto ya nanyango parce que na e biote na kino hole ga ba e sangata yo na yo te mesko yo mone ndo nanga ko le kino ngati nele mafuta pona na wale ga nzani na jusqu'au temps na luba parce que na kanda mabe gel yo so yo kate ngana ti beto ska so na ti na le kino na sa na vidéo parce que to sur la té na wesi nanga te pendant maintenant mona mama jamais cause là donc akokoma ba niveau mo boye ya mabe ba nous ba lo ba fête tande kono donc esanga pina passe na motema quoi donc esanga passe ta famille dans le bozala nango au vandi bolie boye mambo belé donc otika muninga ke na bulute yo zo mona gel changer iboko zo mona ba katango ba bwaki o monike ko za entourage le bino te ke entourage te côté là yo bika nga ba camarade ba bomanga ba boki nga ba pese avant na flash na yo zo spena nga après on a bien zo kapota ka ba masa na mifanda nga mona mibenda mutu ba mutu ne bazana ba ba fula mana sima na yo tuna zika termina yo après na benze étoile na atike lion poka ato masque de VS allez au baby otikana mababa msuna ba fia mo manda ba mas sokola après la fois était magique de monde on va poudre magique ba pakola na blog na ba wana ba ko ba pakola e blog ba sala on pa mama la ba kende rozo ba biko tuba kende sa mama na ba na ba sambela na bango na bango zambete ba fia kiss de yo songa na yebeli yo o sokola te o simba poudre magique te ni faut de terre ya magique ni rouge à lèvres na crayon non au sai la raki gel na yo ki ba poil na yo mkusa na ki teinture na yo ki toko no ka ne mama bino beauté là ya ngwana donc mingi o le beati o amoni ke sali e pasi ako ba fivete le ma bebo mais mingi ne ka pa fi o zo tsa trop musabli quoi gel pour la Roger Ngando gel ngana bisna na Roger no le ba na vidéo bo mona ke la bimisi gel na ndako Roger kwa tele ngana na eti gel Roger ba bo moli kwa Roger ku fili kwa Roger Ngando nini oluka na bika Roger balaka libale kufa ai pa na yo pour mutalu que ba ranki na ba fille eza yende Roger Ngando muta créer c'est là qui rejeter ngoza bien ko bange loko te ko kime loko te parce que bitu mo benga na beta oyebi à part no musique na practicalité ma casse comme megate pour la ba ibora ondimate jeti dans la pena sentir asuka pena loko kamo banga te donc na lukayo na luko Jael solo na benga yamba téléphone tobi bobo yamba téléphone yamba nga na téléphone parce que na besoin solo na ba mbote belé car na ba fanatique na nga tout balinganga c'est na nga loko parce que pona masa na nga j'ai chaud mwana mama na nga na ko mona te ke ba nyama mo ba koni fat mo bo ba e banite ba fimo na nzela ta le ka mo amkebi
poso no sa trouble na mabala bato to bande trouble ba foya bata poto wa ba dobe na ngobino batikina ba ngobino bana basi na walinga na bana ba akena na poto ta mkomo to baka zamba no zamba ne samba nde batinde lote ya aya ka sai le batikina ya bo sama na ba vidéo sans le savoir pesi mbote na Felix Sapo ya basapo vie na ngai pesi mbote na Sonia Sapo Daviston na lela kati na pesi mbote na Sonia Sapo Sapo Meni Sapo masa nga je luko kisho alela yo mwana mama na nga Valérie Lito a copine na moi camarade na nga soda makasi na lela yaka na kini masolo ko tozo mabe poto beta bato ba saka na masa biso Valérie Lito na bosante masa na nga Céleste de Soy na Luanda masa libala na bosanité Magui Sapo bino tu bolinga nga kwa petit na nga Cornélie bana makut na ngai Jennifer Livy bino tu na bosani bino ti bana poto bolinga na bolinga nga te prebi ke basi bo se permet na nga parce que na ligne na mbena bino na côté bino pa koni forte na bato tout la foyer na bino ona lo bezaya mutu manga da solo na mutu bi maka luka photo tieke obai na nga ala solo na mutu ga bien tieke obai na nga bino to bo bongo boza mbali combien nzoto mo se za nzoto o eza na valeur mo sa sambwa te o se msa bomi sambwa ko mo sutu ke liso bandeni non appelle maman internet sur ba site bébé si ba fille mutu to ka micro ka na ko minanga nani allez misu kana mbala ba mama boza misu ba gana mbala na bino ba basiana ba koni fwati wana ba makasi na peska mbote na bana poto tu ba masa na poto masa na mikili bijumbu ikenzo camarade na lipasa igeti ndulu natasha lungulu sino ba mbote masa na joka joje noela mudianda mudiams ba masa na ngai EG bino tu meje 30 zala na peso mbote pesa za bino nyoso na boze bele kwa boze bele harmonie tindo fat bisosa falan motema jano bamba ta falan na bala masa jano bamba pomme de mai masa na falan na bala kena poto pa mbane harmonie tindo abala iget ba mutu ba marié ko bino ko ni fuati dans cette goutte ba ndo ba finga ba ndungu ba zo ba bino ko fuati bo ba ko mwana ko ni fuati mo internet abali ko kisangati en so ko mo jela ko ti di bala kuna yango eso bino ba do ba bino ba la na ba ndako na bino bo futela ba ko ni fuati donc ngai esa numéro pesi numéro téléphone nga to benga nga solo bo dinoté le bana nga lobi na nga ke na pesi conseil pour le bibo na masa no j'ai chaud na mwana pour na roger ngando osambusa na mwana pesi numéro nga plus 243 09 94 66 09 49 na nga ina personnel le kana pour na couper événement pour komba masa na bin de pesi nga kanda na singi vidéo na tsango bala bouche parce que bolapa o me kasute pour moi ça couper na kata kuza makala na kota na bima pe bisanga yo bank sani na bunda ba compétition makasi yo ndo za bo bunda te donc na ba mo bena tata mi à l'aise Elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata